naš studio i žao mi je što to ne možete da osjetite. Miriše na najlepše hlebove, kroasane, pice, peciva. Idemo svi zajedno u susret još jednoj pekarijadi. Ljubomire, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas Ljubomir našao. Pavlović, član organizacionog odbora. Peta po redu pekarijada, je li tako, Ljubo? Tako je, peta po redu pekarijada. Manifestacija raste iz godine u godinu. Kao testo, narasta. Upravo tako, upravo tako. Prošla pekarijada 2023. bila je na 4 lokacije. Pošto je ovo peta pekarijada, 5 lokacija, 5 kategorija i 2025. Sve u znaku broja 5. Sve ste osmislili u znaku broja 5. Onako najprostije objašnjeno da razumiju gledajući Šarenice, pekarijada je više od takmičenja, pekarijada je i druženje i prenošenje iskustva, znanja i profesionalnih pekara i, jel mogu da kažem, onih koji tek dolaze, koji se tek školuju za ovo zanimanje. Upravo tako. Pekarijada je osmišljena kao takmičenje, ali na kraju to je u stvari razmjena iskustava, učenje, prenošenje znanja. Također imamo i takmičenje za školsku djecu ili da kažemo buduće mlade pekare. Koliko lokacija ovoga puta? Rekli smo 5. U kojim sve gradovima? Beograd, Novi Sad, Leskovac, Paraćin i Požega. Kategorija isto 5 i verujem da će to biti najukusnije i najinteresantnije gledalcima Šarenice. Da čuje, je li se tu nešto menja ili su uvek, Ljubo, iste kategorije? Ne, malo i promenimo kategorije. Ove godine na pekarijadi neće da bude umjetničko delo, ali će da bude hleb, burek, štrudla, pizza i kroasan. A za mlade pekare, oni će ove godine da rade štrudlu sa makom. Oni će štrudlu sa makom. Kategorija Moj hleb postoji. Sad da objasnimo gledalcima, to je receptura takmičara. Jeste. Znači, ove godine je dopušteno takmičarima da osmisle sami svoj hleb. Znači, mogu da rade i pšenični, ražani, integralni. Znači, baš je pušteno mašti na volju. I kako je to sve bilo 2023. pošto se na svake 2 godine održava pekarijada, odnosno takmičenje? Pa evo, upravo kako je bilo, da kažem tako, informacije sa terena. Sve je veća zainteresovanost i zato ove godine imamo na 5 lokacija. Da bi pekari mogli lakše da dođu do mjesta takmičenja, pošto i oni rade, pa treba da uzmu svoje vreme da dođu na takmičenje. Da najave slobodne dane. Tako je. I u stvari to narastanje pekarijade, složit ćete se, dobra vest. Obično kažemo, pa nisu mladi baš toliko vredni, neće svi u zanate, veštine, ali to znači da ih ima. Ima i mladih i malo pekarstvo kod nas počelo je da napreduje. Tako da više nije to samo noćni rad, izuzetno težak rad, sve više mašta i tako. Kako vam idu datumi u susret velikom finalu? Kako će se sve odigravati? Prijave će da traju do kraja februara. Ovog mjeseca, dobro. Da, a sa takmičenjem se kreće negdje od polovine marta. I šta kažu mladi? Koliko oni nauče od svojih kolega koji su već IKH godina profesionalci? Da, pa nauči. Mislim, pošto su mladi, nisu još prošli sve po proizvodima, pa onda snime, da kažemo ukradu. Kradu zanat. Tako je. I verovatno su im i utisci uvek dobri kad se završi svaka pekarijada. Kod profesionalnih pekara i oni lestvicu dižu. Isto, tako je. Tako je. Kažite mi 5 lokacija, ali to znači da će na 7. pekarijadi da dodamo još plus 2, da bude 7 i 7 kategorija. Jel imate vi neku omiljenu kategoriju? Ne, volim sve. Volite sve? Da. Stručni žiri, naravno. Stručni žiri opet, kao i prošle godine, oko 35 članova. Oni se menjaju također. Tako je. Neko i ostaje. Uglavnom imamo tehnologiju iz industrijskih pekara. To da objasnite. Iz zanatskih pekara. Imamo predstavnika iz Ministarstva poljoprivrede. Imamo novinare, imamo menadžere trgovinskih lanaca. I ove godine će također, kao i prošlih pekarijada, pobjednici prošlogodišnje ili prošle pekarijade da budu članovi žirija. To je pravilo. Tako je, to je jedna od nagrada za njih. Jeste probali nešto na prošloj 3. pekarijadi? Sve. 4. pardon. Sve sam probao, da. Dobro, mi ćemo danas da upoznamo neke od pobednika sa te prethodne pekarijade iz 2023. I verujem da će biti lepo i ovoga puta. Pa kad prođe, znate gde ćete ponovo u Šarenicu da miriše ovako studio. Najbolje mjesto. Na najlepši mogući način. Još samo poruka takmičarima.
prijavite se i budite prvi među najboljima. Prvi među najboljima. To je deviza Pekarijade i ovoga puta. Hvala, Ljubo, ostani.